Prošle godine u Hrvatskoj je ukupno umrlo 56.677 ljudi, što je najveći broj umrlih u jednoj godini od kraja Drugog svjetskog rata, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku. Ukupan broj umrlih od januara do decembra 2020. porastao je za 8,3% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, odnosno umrlih je bilo za 4.350 više. Ako posmatramo od marta, kada je službeno proglašena epidemija COVID-19 u Republici Hrvatskoj, broj umrlih porastao je za 13,2% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, odnosno broj umrlih je porastao za 5.523. Međutim, u decembru 2020. zabeležen je dosad najveći broj umrlih u Hrvatskoj u jednom mjesecu, odnosno bilo je ukupno 7.395 umrlih. U odnosu na decembar prethodne godine to je povećanje od 77,3%, odnosno 3.225 umrlih više, navodi Državni zavod za statistiku. Ovakav broj umrlih je strašan i svi oni koji negiraju opasnost od COVID-19 treba da se duboko zamisle. Hrvatska je prošle godine imala ne samo najveći apsolutni broj umrlih od kraja Drugog svjetskog rata, nego i najveću stopu mortaliteta od 14 promila, rekao je demograf dr. Ivan Čipin, vanredni profesor na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.